adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha Dipu rong chingdon rong asar a rong ame karatum pen choche junje pin kache songa puthak melur kaidun Karbiang long kiwi rang a pora hut khai long ri kisung pen pa jok ponang ji pu pen nijang Karbiang long phelang pi along choche junje pin pen mate hunger strike kache songa sai denglo matijong ni phai kre pho arni anke ni sir kep an chok etlo choche junje pin pen kache song atum ame thang jongjung a phan kali lake karbia khai la pen karbi long ri kache rai koma phan la sila so kache song along pale dun un edet pusita me melur kai ponsi choche junje pin pen kache song bom atuma phan aning pe thedun si melur kai dun lo pusi dipu ward number krepli rongching don rong asar pradip kramsa pen than pachini pon ili tum la milu ke kai rang la phan lo la philang pilong ili phan khai kal bi khai pharman te song dun tum phan yakong tidin phan le dun te khede lo bon samira alang tum ke mang alang tum pi lo idum karbi bote le dun te khede sta me milu kai ra alang tum phan hi du me pini phan yakong tidin phan lan to te ra eklai ve doi phan karbi tum an ta me milu kai dun ra ala itu te songjak pu phan khai dum phan pareng phan adi puna la te non kisung apor hut ilum kharbi kisung apor hut bang so tum long le nang tidun idin nang tidun an la si ili tum ta so bang so phan kisung i phan bang ili tum dim na charai det apita bi tum jakong awe non kisung apor hut le karbi khai du ve te moi tu mi kivir yang rang aporang lelo non ke karbiang long azad do an tami kura songja tu pohan adi piduna dakong piduna kardong Ingdeng kep HPCF asong amahang ke thekarni ke talon pon Bokazan Sport Association ke pathuak lamalong Ingdeng kep Hill People Cultural Forum thi hek pen HPCF amahang ke thekarni ke talon pon pedo Sonsi matijong ni phai kre pho arni Bokazan Sport Association ke pathuak lamalong Ingdeng kep Hill People Cultural Forum khai ingkoi da troxi an chitong si mahang ke thekarni alira lon pen talon pon Jaimeka long ada por phai kep apor HPCF alama ingthurpon laso phi bike rally siluni jan mate vomulang so pen Bokazan an kado kave bang pharohini so se towar suding wangsi HPCF pache thangpon Bangso Mai along Laichan Ingleng Chairman HPCF pen kechari pon amai along Kongchun bang Diraj Dipusa pen aluhi pachini pon Hill People Cultural Forum amai ke pachun ponjia phanpura Tirika mamai phu Phen biga H rengma lapen Kongchun bang Kumut mithi lapen ari sanghua tum pen claim dam pon lo Maya long aluhi sarpo man pen CEM Dr. Tuliram Ronghang KAAC Chitong Dun Lapen Dor Singh Ronghang MLA EM Surjo Rongphar KAAC EM Madhuram Lekthe Raju Tiso Chairman KAAC Avijit Kro Deputy Chairman Kadam Terang P MAC Lun Singh Teron EM Sorbon Telenga MAC Atum Pendang Lok Board Chairman Chairmans Lapen Manpeng Kedo Kethe Kiding Atum Chitong Dun pen My RDP Dun CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lamthe ke jai pona tengke Hill People Cultural Forum lake khai dhorom chipu pepin pen ning isivet pen ke do kachitong pon ning isivet pen kam claim damlote article 244A ta pachun pon unji ancho takali Karbianglong Autonomous Council pen setame Hill People Cultural Forum along un an pen cherap cheto dunji pusi lamchak pipon Laso Mayalong Kadokave Bangsuri Kep Amuluk Chetong Pon Pusi Chairman Laichaning Leng Pen Perangke Thengno Ningje Pon HPCF amahangke theke talon pon khai ingkoi ra troxia tum chetong dun pen kapre chepate hai pedo pon si alira lon pen talon si mesening samjin pen pachun pon Bokazan hanjang langso pen Bisnu Lekthe nangke lo berta Kuisu
মনৰ বসবাস কৰা সকলো জাতি ইয়াত সৰ্বমুঠ ২৭টা জাতি জনগোষ্ঠীত কাৰ্বি আংলং স্থানীয় নিজৰ কলা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ কালচাৰটো বিশ্বদৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে গঠন কৰিছে সেই সংগঠনটো হিলছ পিপল কালচাৰেল ফৰাম। এই সংগঠনটো হ'ল তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হ'ল প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ কালচাৰটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকক এই সংগঠনটো গঠন কৰা হৈছে। আজি আজি 10 ফাউণ্ডেশ্যন ডে হৈছে। এই 10 ফাউণ্ডেশ্যন ডে আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰ্বি আংলঙত বেলেগ বেলেগৰ ঠাইৰ পৰা আহি বেলেগ বেলেগৰ জনগোষ্ঠীৰ আহি যাক প্ৰায় 10,000কৈ অধিক চেয়াৰেৰে 10,000 বুলি কৈছে, নিজৰা আকৌ 2,000মান আছে, 12,000কৈ অধিক জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত কাৰ্বি আংলং স্থায়ী শান্তি হ'ব লাগিব, পাৰ্লিমেণ্ট পিচ হ'ব লাগিব। পাৰ্লিমেণ্ট পিচ হৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বসবাস কৰা ঠাইবিলাকৰ সমান্তৰাল হিচাপে ডেভেলপমেণ্ট কামবিলাকক পূৰণ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো কলা সংস্কৃতিকো জীয়াই ৰাখিব লাগে। গতিকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কোনো সংঘাত নোহোৱাকৈ যিকোনো সমস্যা আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে সেই দলটো গঠন কৰা হৈছে। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা বা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা SPCF-ত আজি 10 ফাউণ্ডেশ্যন ডে চেলিব্ৰেশ্যন হৈছে ইয়াত বোকাজান খেলপথাৰত। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত নিজৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ কলা সংস্কৃতি আছে। একে প্লেটফৰ্মতে একে মঞ্চতে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ নিজৰ কলা সংস্কৃতিবিলাক কৰিছে। তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ছাৰ দেখা গৈছে আজি প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয়ে মই ঘোষণা কৰোঁ আৰু মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এতিয়া ইতিহাস কোনো CMA আজিলৈকে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীত সকলৰ লগত দল সংগঠনৰ লগত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত দল সংগঠনৰ লগত মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ওপৰৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক কি কি আছে, আমি কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংঘাত নোহোৱাকৈ আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙে সদায় চেষ্টা কৰে। Lapela dak akhei do anatum ili tum ning isipet pen si hang nei la so phan si ili tum lamin Hill People Cultural Forum bang ke dipon lo lapel aprang prang ili tum along ki damtang ili tum kwan lo ne kapre akhei pen la so kache tonte la so joini mentune dimasa extremist pen karbi extremist sang bong akles ki do lapel mentune ladak ki pen extremist pen karbi extremist sang bong akles ki do joini pinangan adu kabe adai kabe akarbi ba adai kabe arat atum ili tum pen apran damnan koklo rengmanaga pen chenglok dadak kapre adivasi bihari pen chenglok kapre akhei tum stame ili tumang bong suspect a joini ili tumang bong kachi hondi a joini ili tumang bong kachi tin a joini pen ajok ili tum pinangan ladak place amukha thek long pen pinangan ili tum pen apran ki dam dolo lasi la hai kadu kabe aphan ili tum paveji prote ning isidunai la penan parta itum influx afan ili tum pinangan akhei afan influx afarman bang ili tum check dunji afan akisungdo lasi akhei tin alidar afan stame mithang akhei afan non kiwang ni afan ke pawang vedet ji afan bangke ili tum Hill People Cultural Forum atuma hin pen kaike ta kachirok tok tu lasi latum afan stame ili tum ke check ya afan la penan parta border along ri along bangke ili tum yong si chirai kom nei pulote isibet akhei kalide nei khei do an along ladak ini tum ke cipang rumpet pen ning isipet pen si laso boundaries tame itum raikom nei pulahe athipi en pen si ili tum pangcheng polo pini abangke ladak mane suri cap so se amulu ke chitong ke laki nangli tum akirap pen lo nangli tum akirap pen si ini akhai tin da wang lo da so posi aprang si media tum aphan nang kirap tum ko nangli tum phan thangnat pimobe sita nangli tum phan ning ching dup lo sorupar lo lapen Karbi Anglong ar lo kiddo Karbi pen cheng lo hamphang song do anaphan political party do anaphan student organization women organization dak saguri ki claim contractor ki claim
business ke klem atum abang pu bang pifan anstame nilihin pen ning chiduk sin ning isikat dunai puchuning riponlo lapen lada karbiang long arlo akhei do anatum anstame ili tum karbiang long arlong ri kirai kom aphan Hemprek Autonomous State Palongji Pustame Ning Sivet Pen Claim Ponsi Pachunai Pusi Kado Kawe Panta Ning Sivet Pen Claim Nang Pusi Nili Tumahin Pen Nili Ponlo Hardom Lapenami Tu Kado Kawe Kiwang Pot Nilina Kado Kawe Panta Churusi Nilam Ting Tonto Kawe La is PCF long high combo. Dak Kain Koi Proxy Non Manili Tu Long Kol Kain Koi Proxy Dak Long Kol Karbiang Long Angkang Arlo Tu Long Kol East West Pen Sini Tum Pangrum Kol In Athe Litum Nage Khasi Puke Ave Aten Sakachep Kolason Ge Litum Na Ave Sakachep Khasi Tum Sane King Nang Tong Molo Lada Lason Athak Se Prek Jam Ada Akhe Tum An Lada Pangrum Kol Sini Tum Jetong Tang te pini ada babirda bang te kang tonik lo kado ka beta me 2 me thak me kurwang thru